Hai, nama saya Afzal Kisnabakif binti Zahra. Saya daripada sekolah SMKP Sultan Ibrahim. Saya ambil tuition at Maths dekat Maths Sketch. And waktu tu saya ambil waktu bulan September. Result trial saya is D. And sekarang saya dapat result SPM and saya dapat A- untuk Maths. Untuk adik-adik batch 09 apa yang korang dah effort kan, memang benda tu akan balas balik lah dekat korang punya result nanti. And saya nak cakap thank you dekat semua cikgu-cikgu tuition Maths Sketch sebab saya dah masuk Maths Sketch daripada darjah 6. Alright, saya Puan Farah, saya ibu kepada Afza. Alhamdulillah, memang tak sangka pun, still sedih. Saya tak sangka, tapi Alhamdulillah syukur sangat. Thank you teacher-teacher, especially Adik Aina yang terima walaupun last minute. Sebab tu daripada trial dia dapat D. D kan Trial dapat D, terus call Aina minta tolong. Alhamdulillah sangat. Dalam masa 2-3 bulan, sudah dapat A-. Alhamdulillah.